Pantanawagan na kuman ako no kumalang nakikita yun dito yung apo ka nga wallet tayo baro ko nga madiskrasya. Hindi na mabaling isog na yung basit sir. Siya umot polos anami sir. Condolence ma'am, makipaglabingit ni JCQ News Online. Iti pamilya yung karay dinapasama si Baruyo. Papanan ako mga min ma'am dati Baruyo ma'am. Diyak mo sir tayo di Rabi. Nagiinom da ka na ito ba sir? Tapos itatan ko na ni Mr. ko maturo ka nun. Diyak mo no inawis tayo sa ma'am. Tapos itatan may J kwarto. Nang tayo turbog ko na sir. Kat aday ta ako nakmot. Sumutlaang. Tatan, alauna, ada may nga tanod sir, ta impakamudan sa ti police ti pidig. Tatan, intid da tayo number ti police, pidig. So, tinawagan ni sir. So, kinakasarsaritan mi ti police. Tatan, ibaga na dinamag na no, kan ano mi DJ, na diskrasya, kunak, kay anak ko, kunak, sir. Sumut ito dijayin. Ano ipakada nga papanan na idi umay na nalgetulbag? Awan sir. Okay. Sumutan idi may dimbagan sigot kami mat nga napanjay provincial tay bagada nga adi provincial. Tatan bagada mat nga natayin adi morgi. Okay. Ano ti padanon kada kayo nga kaslang nagbalin nga napakaruan iji bagina? Naapay nga pimusa iso naman. Okay, saka na sir. Tapos, itilikod. Na kastansa na parang na nalulo. So, di dyan sila na ugudan ti Dara sir. So, naka-helmet ba ma'am? Haan sir, ingkal na dyan ta compartment ti motor sir. Kadwa na nga nagpalawag, idi may ninala dati tulbag ti motor. Di may among sir. Bagbaga di kiti karuba may nga adapin ako yun na ito. Napandangan mangan. Ngayon, hindi may dito yung ma'am, hindi may nagpakada kanya yo, nariparyo nga nakainom isuna. Hambot sir, tsakbot na kastangan nakainom. Okay. Tapos nakabangbanglo, DJ pala pinakastana idi, may J, kwarto sir. DJ lang ti nabanglo nga. Win sir, nakabangbanglo. Tiyamok mapalintagay dyan na. Anat oras idi na ipadanan kada kayo ma'am? Alauna sir. Ma'am, ibagbagam datay nga kaslang ada iti na dungpar na nga heavy equipments. Yes. Kasanat pa nakadungpar na, ma'am? DJ ngamin kasta sir, mixer. Tay, tubo na napakasya. Tapos awang mo tay sign na ko mga, nakaparking ijay. Nga, sir, nga mixer, sir. Nakapasamakan na, ma'am? Jay, Pabintar Road, sir. Okay. Ma'am, kung nang pitat tayo nga kaslang mapukpukaw datoy gamit na kang runa na dati wallet na. Win sir. Okay. Tadi di ngamin rabi nagsabol-sabol kami ti sir. Tatandi mi matamon no sinuti pangdamagan mi tapos itatan te bigat ada nagsalutsudan mi nga ijay kano nangananda ada kani pagpakita na nga wallet na sir. Okay. So data manut karga na nga tamam. Bagada mo nga 6K. Sir. Iso lang ti mapupukaw nga belongings naman. Sir. So, ada ti panawagan yun no ada iti nakakikita dati wallet na after nga napasama kanya na DJ? Sir. Sir. Pantanawagan na kuman ako no kumalang nakikita yun dito yung kapupukaw nga wallet tayo baro ko nga madiskrasya. Hindi na mabaling isog na yung basit sir. Siya umot polos anami sir. Dati Baruyo ma'am, may kamano nga anak yun ma'am? Muna sir. So isot may sa katulungan nyo? Sir. Anat pagubraan na gaya? Construction sir. Nagtardar kanti kalding timbaka sir. Dito ma'am kat anat kaslang marikirik na ito at hanyo nga ninamnaman dito nga mapasama ka. Nasakit din ako ni sir at nabiglamot lang sir. So aday ti plano yo nga mangkasarita detoy aking kupat ti heavy equipment?
Nakumalang sir. Kahit ni kumamot nga kasarita sir ta humot ba tay Signage na. signage na sir. Ngayon dito heavy equipment, ada iti napintas ka pa nakaiparking or ano't makita yung Jay, ma'am? Kasi DJ tubo na sir ada jay. Ada kasi nabat na talaga nga makastan DJ. Parmo. Ore anyaman nga reflectorize ko mga signs nga ada iti naka parking heavy equipment iti aw makita. Ada mo sir nakasya ngamin te di ba dito kasta tapos te kasta na te yellow ang nga na ikasta hindi te batog te tubo na sir. Okay. Ang namakita. So napanyo kinita datay ma'am? Di rabi sir. Parbangon sir. Okay. So ma'am no adati kayat mo nga ipadanon garite bibuya kada tayo tulong or anyaman nga maipaida kada kayo kang ronaan na detoy aramaten nyo iti panakaimansayag na go ahead po. Apo magdadawat ako maapot ti tulong yo apo kasi umot pulos naman ni nga dila mabalin nga kanta ka ipait yu ti tulong apo